destilovanu vodu najpre i sada dodajem olovo nitrat. Možda bi našla meni. We're adding lead potassium. Olovo nitrat. Olovo nitrat. Okay. No problem, those units. Okay. So lead nitrate. I sada dodajem kalium jodid. Potassium. Kalium. Potassium, okay. I sada će kapilarne sile da dakle se promešala dva i dogodit će se reakcija, nastaće olovo jodid. So the final product will be lead iodide. Da. I zato dobijemo žuti talog. That's why we have the yellow residue.